Hado mentadai tangka VPP kabelasai kertong na berosan prateli konstituensi hakane election yang terbar tawan jong ke JHADC berke HADC ong presiden ke Voice of the People Party VPP uba arden milar bersaimaj ya kani ulo ong habakren ke jayalang na kamta kertong jong VPP na masngat kanduli konstituensi ke kong darab yang mulai Hamadan football kanduli hakalat sni ublay mentak tayo ulong bahakane election MDC kin bun bahagi MDC joki NPP ne UDP kiban sa iyang kum kertong simet na kada bakite bubot ba on pediang syuiki hakaseng bakidon ubar dan uloong bakin sa don ki kertong bula ni gidomi kandidat kibas ayang kini election MDC da kajing puban penprai ko vote jeng kertong ko VPP uloong ro bahakane election MDC kajing iki habro konstituensi kanlong pedang ko VPP bat ki weipat kiseng kum ko UDP NPP baksang res lem kertong simet ulah terteng sang sang partai berper ke balasan syari ke jela mekliai kesan partelik snam ke belalej halor ke jeng mamla joki ban penbei ke jeng ke jia kapot hapdang ke meklia bat asam ulong bagi nong senong ke jela meklia ken hap ban yaimat ye ke jeng syak pendek jeng syak penistom hak sorkar asam nak por sekepor hadu mentamene ulong ru balada ke VPP kan wana kabor kan penbei no mardor ke jeng ke jia kapot bak ke jela asam barkan wara ai kilat kelenti ban ai ke jeng sengai ki nok senong jong ke jela ki tan kapot laung bar dan milar percaya